Inten. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ay na Inteng, mapan ka di ijay barangay hall akas na ti itsuram. Anyat itsurak ta dilawom? Na, ay, kita ang mandeta chinilas mo. Ha? Oh, pangis. Nakasando ka pa'y. Kasanon, no adda mapan asabali atao ijay. Sino kumati sa bali atao? Apay, alien ti kayat mo asawan? Alien? Apay kung mga umay dito iti alien. Ay, di nakdisturbon nga agkapi. Ti kayat ko asawan. Sa bali atao. Ada ay apay sa bali atao. No saan nga alien? Oh. Ay na. Ay di nakmanrurudan Inteng. Ay saan nga umno ti isungsong batmaw? Agga po iti sabali a barangay. Ti kayat ko asawan. Wano dagiti agga po ijay ilay a bisita. Ha? Ay, sa bali ataw ko na ngamin. Imbag ta nasapa ka amay sa kadagiti BHW dito'y kabildatan? Imbilin nyo mat ngamin ama sapaak nga umay dito'y barangay hall kagawad. Wala, tadan sa kano umay abisita tayo itangal daw. Ado ka diti umay asa nga ili kagawad? Diyan ka mo. Ni kapitan to ati makam mo. Tapno ammo tayo ko mano-mano ti sa nga ili tayo kagawad. No mano ti isa ganaan tayo. Ay, masapa da pa'y siguro. Agam urayan tayo Tapno ammo tayo ti isagsagana tayo. Wen kagawad. Apay anak kasukat ka si Kabadong, papanam. Mapanak dita barangay hall. Ada ka no umay abisita dita. Na, saan ka mat nga opisyal tapno mapan ka? Anya ngay kumati aramidom ijay. Ay kat agpamarangak met akasla opisyal. Tapno ko na dagiti bisita nga opisyala. Di ka lang mabain. Apalam tumang amin ni Kapitan. No mabalin la kumaasukatan ti kapitan. Inaramid kan. Kabailan mayamat ti kabailan ni Kapitan. Tapay kumasaan ngay. Agpirma lang may kadagiti papilay. Saan laang mat nga agpirma ti aramidan ni Kapitan? Adupay. Ay kabailak dagita. Siyak pa'y matikunan. Di ka man agin lalaing takababain. Ay sana nga agin lalaing. Tatalaga ang nalaingat. Tuyan. Kitaam ni tatabad hong kagawad. Sumungad ang nakadisente. Hey, tatabadong. Papanan niyo? Umaya man mo dito, kagawad kusep. Pang kita akmay, noan niya ti aramiden ti kunan ni kapitan asa nga ili ita. Nagiti lang mo't opisyalis ni makisangaw. Nay, kasla opisyalak mo tin Ay, iso nga imuna kapaingam ni kapitan. Imunak, ti imbaga na asyak pa'y kanaw ti makisangaw iti sa nga ilay. Apay, mabalin asabali ti sumango iti umay asa nga ilay. Apay kumangay amaday. Ay, at tugawa man kayo dito'y tugaw ni Parik Ngainteng, ang kapitan. Ha? Ay na, nagbayatan. Nag-feeling mo dito'y alakayan. Isugot tinagtugawan iti tugawan ni kapitan. Adda ka no umay asa nga ili da dita barangay hall, Maray. Wen, Maray. Ang masurunak ka ni Inteng. Tanakachinilas kit din iti pangis. Kan nakasando. Iso nga imbagak nga agsukat. Kan sukatan na ti chinelas na. Napanmet ni Badong ko ijay. Kunak no napan ka mag... Ay, uray siyak ti asawa ti kapitan. Saan arumbang nga inak makibibiyang ijay? Ta saan kumut at trabaho? Apay ngay ni Badong ko, napan ijay, Maray. Ay, jak ammo kan ni Badong mo. Na, anya ngay nga tatinapanan na ijay. Opisyal mo lagayam ti sumango ako na. Adandag iti sa nga ili. Ngam awan pa'y mat ni kapitan kagawad. Na. Nakisamano pa yun ni kabadong kanakwada. Isumutin ti inawagan da itikap. Ay. Agraraman ngamin alakay. Nagtugaw kit din iti tugaw ni Kapitan Inteng. Mas dawak ka ni tatabadong. Ayan ngamin ni kapitanan. Agdadamo dagitaan na ibaon dito. Iso adidam ammo ti kapitan. Inakman kitaan ni Kapitan no umayan. Ay kan. Darasan. Ibagam nga adan dagiti sa nga ilay. Wen kagawad.
At dandag iti sa nga ili, Kapitan. Apay anak ka tsinelas kayo. Kan pangis pa'y. Sakat nakasando kayo. Dadan? Wen, Kapitan. Ada ijay ni Tata Badong. Isu ti impagarup dagiti sa nga ili a Kapitan. Tanagtugaw iti tugaw yo akas Kapitan. Nanataing garaw naman nga ruden ati kinagraraman na. Isu ti kalalaingan ijay, Kapitan. Nagbayag kayo mga min. Nakadisinte pa ijay. Kartingak nga rod ti agsukat. Ay umuna kan ta sumaruno Sige nga rod, Kapitan. Intay, adan dagiti sa nga iliyo. Angam adda ka pa'y laditoy. Kita no husto ti pulo short ka. Ay, imbagak pa'y lang amin itay nga agsukat ka. Angam di kamot naggunay. Ay, takwilyo ti Badom. Nakaunag. Tarin mo mapanakon. Daka nung amin ni pare Badong ijay nga agparparamag. Kaan imbaga na pa yan nga iso ti Kapitan. Di na naaramid ti kasjay no adda ka kumaijay. Agraraman day dya tao. Makapasuron. Ingkakit din, saan kan asumanao? Mapanakon. Good morning, visitors. Pasensya ta, ada impaasikaso ni Mayor Kanyak. Imawag ngamin. Surita naladawak. Ay, kunak man no ti Kapitan ditoy, kat jay nakatugaw iti tugaw ti Kapitan. Pasensya nyon ta agkabaw ngamin day tataaw. Ipagarup na nga iso ti Kapitan. Kabaw nagayam ti imbaga na nga iso ti Kapitan. Uwan nga raw. Si kamot pare, sa anak mga gabaw. Limpyo pa lang mo ti utak ka. Husto ayamat ti imbagam asikat ti Kapitan. Ay pumanaw ka dito. Agawid kan. Ay, di nakpagawidan pare. Kaya't ko amaamuan ti ibaga ti nga ilay. Saan ka nga opisyal? Para opisyal lang dito. So nga agawid kan. Si kapay asali dito'y barangay hall. Ay umay kanto no awan ti tao. Si kamot pare. Ay pudno ti imbagak ka. Uray agmalmalam kan agpatpat nagkaditoy. Awan mangi pare. Angam no ita. Saan amabalin? Kahit anya ngay timbaga dagiti sa nga ili dya barangay hall. Imbaga ki daya batingtingan nga agkabawak ka nan. Makapasuran. Tapay nga imbaga na nga agkabaw ka. Ay, diyak man namuking ko na. Kasurun ko launay daya batingting. At dalakit di makagapaw no apay nga imbaga na nga agkabaw ka. Anya kumangay. Pagkakabawan na kidia, anang ibaga nga agkabawak. Isaw ti agkabaw. Apay nga min anapan ka ijay. No napantala ko man ijay bangkag, o di may mayat pay. Ay, nasakit tinakam ko, iti daya batingting. Ngam apay nga imbaga na nga agkabaw ka. Kumpare mag. Ay, numabaling nga ibabawi ti panagkumparay. Ibabawi ka. Nay, apay, awan ni Marikwanang, tasi kamot ti adda dito'y balasang kaw. Ay, wala na. Nagbakasyon pa ngamin ni auntie. Adda inasikaso na ija lugar mi. Kasta, ay anyangay nagan mo basang. Teriyang, nana. Sige, lakwan na mangarod iti tinapay kan Diyos. Tabalunon mi kinibadong ka. Ay, angam, apay akas lang adda kasurun nyo, nana. Kasuron ko man ti tao anang ibagang agkabaw ni badong ka. Ala, itad mo kidin tiga gatangang tamapanakaw. Ay, mabiit lang, nana, Taalang tigat gatangam. Adtuyan, nana. Oh. Ay, kwa, ilistampay lang arod basang. Ha? Ay, kwa, nana. Ay, gatangam kunam. Angam ita, utang matgayam. Sa nabalay, bayadak to na dakwarta. Ha? Ay, nana, bayadan nyo tinalayo alako ni ante. Ay, agungat tulakit ditay jay. Imbagman, ta pinautangan na ka ni Marikwanan. Awan ni Marikwanang, tanda ka no inasikaso na. Iso ajay kaanakan na ti agbanbantay ni Tiryang. Ang imbagak agumatangak. Idi nyawat na. Imbagak nga ilista na. Kahit anya ti kunana ngay. Agungot ka no ni Antina no saan ko abayadan. Ang tim maraya ko na. Ha?
bayam nga agung ni Marijuanang baak. Imbag ta nagkita ta dito'y maray. Anya ka di ti pagimbagan ti panagkita ta, maray. Adda ka di napatig nga ibagam. Kaya't kula maamuan, no apay nga imbaga ni Kapitan nga agkabaw ni Badungkaw. Da, imbaga na ka di ti kasta, maray. Jack matambaw. Damagam man tay bagam kanyak no agkita tamanen maray. Sige, maray. Damagak no apay nga imbaga na ti kasta. Ay kat, papanamon ngay. Papanak man di tatirsina. Inak man umutang iti buggoong taawan pagdengdeng kaw. Ay, pasang. Adda buggoong mau. Awan ngamin pagdengdeng kaw. Imbilin ni auntie, adyak ka no agpapautang, nana. Ipakitam pa iti kwartam, sakbay nga ikan ka. Si kamay. Awan man lat pa nagtalik mo kanyak. Oh? Mapabasol na ka din awan pa nagtalik ko kan ka, nana? Si kamot lang ti akin aramid. Idi na minsan. Imay ka dito'y anangala iti tinapay kas kada Diyos. Idi singirak, timmaray kamatan. Iso nga no awan kwartam, ingkalangan umutang ija ili. Agpasahi akpay ama pa ni Jailay. Kat nagpasahi kami mat kanya antikwanang anapan naggatang itila ko mi. Saan mi nga inutang? Kun may sana na atidugan tilistaan nyo ditoy. Da kayo laang ay taglaklako ditaw. Damo ditadaya. O di, mapan kayo ditadaya, no pautangan da kayo. Sigay, mapan ako ni Jay Daya. Nan anos taglako Jay Daya. Saan akasken ka? Padpadam ti antim abaa. Sige nana, mapan kayo lang ijay. Kan, saan kan nga umay umutang ditoy? Gaputa di da kay matlaikan. Hay, nanatuyang amang ngutang. Anyamag nga, ito'y dinengdeng mo. Awan lang araw din sagpaw na, awan pa'y tibugong naman. Agpapadamot asaan nga agpautang dagiti adda tirsina na. Ay, apay nga ta, ano lumabas ang dita kalsada? At damang manggag ko amang katawa kanya. Ay, uray siya nga road. Didak pa yun pautangan. Ibagbagada kidi apumanaw alakanaw. Ay, nagalasing nga. Intamalag, burasan iti mula ta natay. Tagbayad kan. Ang mga no ibagada nga utang amin na bakrang ta. Iso nga tangag katawa da no lumabas ta dita kalsada. Apay nga uray si kakat katawaan da. Kat syaklaang mati umut-utang. Diyan nga ta panangibagak asyak ti kapitan. Ha? Anya ti kunam? Ay, awan. Mangantan ko na. Ano sandan ti dinengdeng awan bugoong kinsagpaw na. Kudno ka day nga imbagam nga agkabaw ni Pari Badong. Nakadamagam ba't? Ni Marituyang. Kasla, dapay surun na ken ka. Ta sinintir na gayam kat di naamuti makagapo no apay nga imbaga. No kasta, pudno nga imbagam dayjay. Apay ngamin nga imbagam tikas jay, kat kumparim mat ni Pari Badong. Kasanaw, idiada sa nga ili iji barangay hall. Isukid din ti nagtugaw iti tugaw kaw. Imbaga na nga iso ti kapitan. Anya nga iti koneksyon ti agkabaw ken panagpamarang na akapitan. Imbagak iti sa nga ilay nga ipagarup na nga iso ti kapitan. Ta agkabaw. Iso adin na mo ti lablabi din na. Nadlaw ko ngamin. Asininter ni Marituyang dayta nga imbagam. Ay ilawlawag mong tukon ko na. Tapno maawatan na. Dinamag ko kaninteng no apay nga imbaga nga agkabaw ni Badong mo, Maray. Anya ti makagapaw apay nga imbaga nga agkabaw ni Badungkaw, Maray. Idi kano adasa nga ilida ije barangay hall na ude ni Inteng. Napan kanumot ni Badong mo ijay, kat nagtugaw meten iti ayan ti tugaw ti kapitan. Imbaga na meten nga iso ti kapitan. Inyam amuna nga iso ti kapitan? Wen kano, Mare. Iso nga imbaga met ni Inteng kadagiti sa nga ilay,
Asaan nga amo ni pari Badong tilablabidon na tagkabawan. Sana pinagawin ni Badong. Ken imbaga na, para laang kadagiti opisyal ti maangay a meeting. Iso aday jay, naawatan mo't dagiti bisita. Amo ko, naapay nga imbaga ni Kapitan nga kabaw ka, Badong. Nakadamagan? Dinamag ko kin ni Maribanang, no apay nga imbaga ni Kapitan nga kabaw ka. Amo mo't siguro tinapasama, ngam di mo imbaga kanya, taamom amaday tinaramid ma. Inuwaras da nga ta tinapasama. Iso nga damangkat katawa kanyak no lumabas sa dita kalsada. Nalabay, iso nga ibagada nga agpadata no asaan nga umnaw ti aramid na. Ay, mababainak pa yun. Ay, madigayam ti agraraman akas kanyak tuyang. Uray siyak, sa anak anapudno iti ibagbagak. Iso asaan da kun atalken dagiti daduma ako kumarek. Uray ni Tiryang akaanakan ni Marijuanang. Ay, agbaliw akong tuyang. Ikatek ti kinagraraman ka. Ay uray siyak ba daw? Agbalbaliwak tapno agsublay ti panagtalek ti tao kanyak. Kumayakay ket ti tao kadata no saan nga umno ti aramid ta. Ay, tatabadong ken na natoyang. Pudno dayta. No saan nga umno ti aramid mo, kumayakay ken ka ti padam a tao. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.